Ari. o site ajallo lettre goto site web ko ɗum meji tati waɗa toɓɓere point waɗa aloy ferox tire guine ko wiyete tire ko ciifum waɗata hakkude aloy ferox o e guine o guine o no guine windirte noon waɗa point com ko toɓɓere com noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. مصيبة جلبة تدوبة on weltanama on jarnama on tolnama e oɗo radio City FM immorde koloma. Aray oɗo radio ko radio mo tawata hiɗon jentade ka wonɗo wo ka wonɗon. Haray hande kadi alhamdulillahi rabbil alamin karamo ko men Oustaz Mouhammad Lamine ɓe senike ɗe wondiga kadi e wonɓe e wallitade no ɗum ɗo hewtira on ɗum ko nene men Khadija e nene men Maymuna. Haray hiɗe wiyaɓe kamɓe kadi hiɓe weltana hiɓe jarna. haray musidɓe julɓe tedduɓe weltanoɗen allahu subhanahu wa ta'ala weltanoɗen mo fota toroɗen mo yo ɓeydan en nemaji ɗin e moƴƴereji ɗin e jam on e kisal ngal. haray musidɓe julɓe tedduɓe hande kadi ɓeɗo karamokoɓe meɗen hiɓe suɓani en mawdu hittuɗo mawdu kelɗuɗo mawdu mo hanuɗen famude ɗulle ko honɗum ko fi ko wiyete bileyagal. eɗen andi ɗum no ka leydi men ɗo jokkuɓe ɓen yo Allah waɗuɓe acca ɓe terto. bileyagal ngal ko hunde bonde ko hunde haɗande ko hunde wonde e lorrude hinde wonde sabu moƴƴaynoɓe moƴƴina ɓen hara ɗum ɗo wona e sabu ɓe neɓa ka moƴƴereji kaɓe woni toon. bileyagal ngal no wonde sabu ɓe iwa e ɗum. haray ko teddugal e moɗon ko tooli moɗon. tafaddal ya Oustaz. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن بمشيئة الله جل وعلا مع هذا الموضوع كما أخبر الشيخ وأنا شيخ بهولرني موضوع هري toujours aray tigi tigi ko noɓe makri noon ko min Mouhamadou Amine Abdoul Aziz Ba jibinaɗo kaytunte ba Kobiya Labbe e yaltuɗo kulliyada Usuluddin Jamiatul Islamia Almadinatu Munawwara ndi leydi Mamlakatul Arabiyati Saudiya. haray wonɗo Konakiri ɗo fewn ɗo e da'i mina du'at. haray kamɓe kadi noɓe makri noon ko Cheikh Mouhamadou Julde Bañan Labbe kamɓe woni takko men ɗo joganiɓen o e compagnie ɓurɗo moƴƴude inneteɗo Bañan technologie. kamɓe woni e wallude fi no jama ɓeydora gandal ko enen fof wondi ɗo haray e o radio barkinaɗo inneteɗo City FM 88.1 wonɗo koloma ɗo. haray noɓe makiri noon inchallahu yewtere nden ɗo haray mi anina numéro radio on taw ko 622 83 46 46. haray ko ɗum woni ko noddoy toon min si ɓuroyi ɗo seeɗa kala jogiiɗo landal e nder yewtere nde wo himo wawi landoyade ɗon. haray ko noon cheikh e fi o bilew yani kala ko addata sirku kon ko sirko yewtunoɗe nde ñande kala kadi ko addata sirku on ko ɗum ɗon kañum kadi yewtuɗen ɗo ɓeyditoɗen fi muɗum. haray
ser tigi tigi taw sehi den lando taw halna tufu bil qubur litagarrubu biha dum ko telen maka ka bangal sirku no yimbe ben andira be wawa renade est ce que yide wango abruji di fi dabbirgol hormorgol dabru goddo no hormore karamo kojo ma talibajo dabru on no wange hormore kako honno be wi la natufu illa bil kaaba ala ka wangete woni e suudu fop e juulirde wo juulirde e gabru wo gabru suwana ka suudu kaaba pet ko ɗon pet wangete sabu ko ɗon allah lanɗo goto yambiren ka suratul hajj aya 29 e wal yatawafu bil baytil atiq yoɓe wango ka suudu e laaɓudu suudu kaaba ko ɗon tun allah yambiri e yewango ko ɗum sinulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wano ka ndun suudu kaaba sheikh man tafa bil bayti sab'an wa salla rak'atayn kana ka itqi raqabatin hadith sahih rawahu ibnu majah nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki mo wangi ke ɗon laawi jeeɗiɗi ka suudu kaaba ɗon o juuli darɗe ɗiɗi ka maqami ibrahima ɗon o heɓay baraji warinɗinɗo dande mana jogiiɗo korɗo ma jeyaɗo o accitirimo sabi allah o heɓay won o tigi heɓay won o waɗɗo ɗum baraji ɗum ɗo en andi wondema hande kadi kabru wangetake juulirde go wangetake suwana ko ɗa pet ɗaɓɓirte barki ka suudu kaaba tun ɗum ɗon ko teddugal julɓe ɓen suwana ɗum si o tigi waɗi kala ko wana ɗo haray o naati e koynete sirku hay o juuli o jangi o hoori allah jaɓatade wanga joni noon aren ka Fii Bilew ka mako ɗen ɗo ma hukumu sir ko ñawore mum nden taw wonɗe gande ko noon ñawore mo bileyagal sheikh asir min al kufre sheikh allahu akbar bileyagal ɗum koye kefeeru nani bileyagal koye kefeeru bileyagal koye allahu akbar sabu allah no daari ka suratul qabar ka suratul bakar aya Thème dere e nogay e ɗiɗi walakinna shayatina kafaru yuallimuna annasa sihr allahu ko seytanuji ɗin yeddi ɗi andini yimɓe ɓen bilew kala non jokkuɗo bilew o jokki seytanuji ɗin ka ɓeeɗo yaari wo ko ɗon o yaaroyta allahu akbar animo ha ɗum ɗo waɗa ha bonna kawtal bonnidira hakkude julɓen e koɗoli ɗin waddidira ɓe inna ko ɓen ɗon ko kaari woni mo ñamude hara wona gonga ko fenade o tigi inna andule mi waalike mi hoyɗimo anda jinnayi no waalo no waɗa ha hoyɗa goɗɗo hoyɗami min tigi miɗo dari yeeso ma jogui finkari ma jogui laaɓi sikka komin anda ora anami yo yimɓe ɓen faamu ɗum jinnawi no waylo goɗɗo sikka ko nawlirawo ma on ma ko modima ma ko gañoma mo haɓuduɗa sikka ko on wonma e ñamde hara wona on haɗa ko jinnawi ngi wayli on jinnaji bandiji ɗi yo watta yiili bilew ngu moƴƴa fes kala innuɗo kala yaaɗo bile allah holanɗo goto bonni dewal makko ngal o jaɓata julde makko nde nulaɗo maki ara o jeeyaka e mofte makko nde teddugal bile ɓen nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hadisi selluɗo mo imam muslim filli ɓe maaki ijtanibu sab'al mubiqat woɗɗite piiji jeɗɗi halkoji ashirku billahi wa sihir no jeeya e ɗin sirkalngol allah e bilew ngu ɗin ɗon woni ɗiɗi arani ɗi on faami e tawagol wara wonki e ko waywa noon ma yedda e jibinɓe ɗum ma ƴaggana mawɓum on faami ma sifa ɗin piiji kono noon bilew ngu ko no ɗum haray o woni huɗaɗo so yeehi ndaaro on kanko tigi o yeehi ton haray o tawama nder ton ɗum no yimɓe min watta yili wata yaw ndaaro dey kisa haray moƴƴa ɗum ɗo ko teddugal julɓen on jarama oustaz haray on nani koɓe maki kon haray koko wiyete bileyagal en andi ɗum ɗo ko keferagu haray noon woɓɓe no faytidira ɓe wi'a kamɓe tigi tigi on yawgol maɓɓe on ka bilejo on fi yo yo allah subahanahu wa taala o moƴƴinayi on jarama albarka cheikh joni hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmi l gaybi
est ce que en waaway gomɗinde andinowo yimɓe ɓen no andi ko wirni e ndure ka andugol ko wirni est ce que no woodi anduɗo ko wirni ko ina Allah ko ɗum ɗon kañum kadi julɓe no hani andude ɗon kadi on poyen la no saddiqu huma en gomɗinta ɓen mbile e ndure e wiyoɓe no andi ko wirni en gomɗinta ɓen cheikh sabu Allah lanɗo goto no daali ka suratu namli aya 65 qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ko ɗum ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala yeetoɓe andata ko woni ka asamauji e ka leydi ko wirni gundo suwana Allah jon noon ko on no goɗɗo nodditorta kañum no andi ko woni e arde ɗum ko majjere noon e majjingol yimɓe yo jama on tertoɗin piiji yo jama on faamu dina kan gollira dina kan sabu nulaɗo Muhammad sallam ɓe maaki e hadise selluɗo kemmo imam ahmad filli ɓe maaki man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin ɓe maaki mo ari e andinowo mbilejo ma ndurejo o gomɗini ko wi kon on wowlanimo gomɗini haray o yeddi o cippinayi nulaɗo ko bimana o yeddi qur'ana allahu akbar la ilaha Oustaz noon hulɓini ɗum ɗo no hulɓini en bako jelo hande woni e heɓude ɗum ɗo ɓen no ɗuuɗi no yurmi no hulɓini haray nane ɗum ɗo faamo moƴƴa yawgal ka mbile ɓe wona ko moƴƴi few 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 haray yo jama o rento e ɗum nam Oustaz ɗum no hulɓini Oustaz woɓɓe ɓen no immade ɓe yaha ɓe na ndaara nin fi janngo ndaarugol ala fes so wona ko nulaaɗo yamiri kon ko innete al istihara nulaaɗo maaki al istihara la haba man istihara mo suɓinike e Allah o perdata kala hunde nden sa a wawata ka wawɗo istihara yo waɗane l'istihara ɗum ɗon l'istihara bona nulaaɗo no yamiri ɗum kono sa yeehi a inni yo tigi ndaarane o wowlanima ko wona istihara o innimo andi ko wirni o piyanima ceede ma udditi deftere ka wawri o inna e ko ɗon ɗo lawgol no focci ma foccaki ma e ɗo rawaniyan kono woniri ɗo ɗuma no woniriɗa wona gonga nani wona ko windi nani wata julɗo jokku ɗum ɗo fes yo yimɓeɓe watta yiile ɗi piiji bonnay dina kam fes haray o tigi sirki haray ko ɗum ɗo gandinɗen ɓe misal tayib ha ya'lamul ghaiba ahadun hay goto anda ko woni wadde janggo suwana Allah illa man atla'ahu Allahu min ar-rusuli suwana ommo Allah lanɗo goto jellintine mum e nula ɓen kadi dey wona yimɓe ɓen fof goɗɗo noon no waalo hoyɗa hunde kaari Allah lanɗo goto on waɗa koyɗol ngol wona gonga kono ko nde wonde o tigi no hoyɗa o taw sikku ɓay hanki woni gonga janggo kadi so hoyɗi ko noon wonirta gonga kanko ko hoyɗi go ko daaluye ma ko wahinaɗo taw sikku ɗon fes ɗum ala e julɗo ɗum hay moƴƴanamo fes kanko wonɗo e wolde ɗum ɗon goto anda ko wirni sowona Allah saabu jomiraɗo subhanahu wa taala mo daali ka suratul jinni aya nogay e jeego ma nogay jeɗɗi ha nogay jeɗɗi la ya'lamul ghaiba ahad hay goto anda ko wirni illa man atla'ahu Allahu min ar-rusuli ha sowona on mo Allah ƴeliti Allah daali alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahada kanko andi ko wirni o ƴellintinta ko wirni ko ngo feññinta e hay e goto illa man irtada min rasuli sowona on mo yiɗi e nulaɓɓe ɗum koye nulaɓɓen dey wona wondema fis tawi koye waliyaɓe ma koye goɗɗo go puisque yimɓeɓe no sikki wondema kala ka wali wonno ma batte kali wali wonno donc ko hormorte ha yawmal qiyamati probléme eɗen jogui hajoji no woodi won nokkeli goo yimɓeɓen sikkuɓe si a yaha ka ɗaɓɓete barki fof ko ɗon yahete e nder région ji ɗin boyno jogui ɗum cheikh e ngala e toɗɗade région ji men ɗin boyno jogui ka annduɗa ko yo yahe ɗaɓɓe barki e nde ñalade ɗo ɗon ko ɗon ɗaɓɓerte barki ko ɗon yahete ɗaɓɓe barki ka ɗaɓɓuɗa Allah wo ka nodduɗa Allah Allah lanɗo goto on nanayi Allah lanɗo goto on nototoma haray ɗum ɗon moƴƴa fes waɗugol ɗin nokkeli hormorɗi moƴƴa fes haray wona
ɗin no keeli ɗaɓɓirɗi ɗon ko a wawata ko sowona ɗon ɗo yimɓe ɓe accu ɗum ɗon hay goto anda ko wirni sowona Allah sowan mamo ƴellintini e nulaɓe nulaɗo Muhammad sallam ɓe maaki hadise mo imamu Tabrani filli hadise moƴƴo noon la ya'lamul ghayba illa Allah hay goto anda ko wirni sowona Allah cheikh ɗum noon seka hay goto anda ko wirni sowona Allah yo okke haqqille ko andu ko Allah andi ko wirni awa kadi oustaz ko on tigi wirnana ɗum kon no moƴƴanimo nam si on tigi no andi ko heɓoyta kon e probléme himo andi ko heɓoyta kon e moƴƴere himo andi ɗum ɗo ha o andi ñande o mayata mo andinama ko mayata ɗo o wona e jam o wonata e jam ko en anda kadi ko wirni ɗum kadi ko moƴƴere wonande en Allahu akbar ko moƴƴere wonande en ɗum kadi ko nema goo ko nema ko nema molanaɗo deyi haray wata en sikku wi'ugol ko ma anda ko wirni ɗum ko e moƴƴere e jam jeeya ɗum wona e jam wona e moƴƴere jeeya jaɓen jonnitude ko wirni konko Allah andi ɓe wonɓe wi'ude hiɓe andi ɓe anda few ko pellet ɓe anda namusage seko no hulɓini ayiye woɓɓe no luwi cuuɗi no woni feere yiɓe waɗa piɗimpiiji ɗon ɗum nokka capital ɗo noye région jiɗi noye nokkeli buyi ɓe annduɗa ko julɓe ɓe jogii jikoruji ɓe inna ɓe yaade ka juulirde yiɓe majjinde yimɓe ɓe rewɓe e worɓe no yaade hara ko Allah tun anndi ko ɓe woni wadde kamɓe yiɓe anndi yomɓe yaade ɓe kamɓe tigi yiɓe anndi no ɓe yiiri ɓe ɗon ma no ɓe woni yewtude noon yiɓe anndi kamɓe tigi angal goonga no e murano yo yimɓe ɓe watta yile ɗum ko sirku no waɗetaake haray ko ɗum ɗon cheikh yiyetɗen si wiɗon cheikh o wi hal nalbisul khayta wal halaqata lishafa'a est ce que en ɓornoto en waɗa e garawol ma bakan fi ñawdorɗum fi lekki cheikh wallahi la nalbisoa en ɓornota ko ɗum wona garawol iɓe mocci toon diisi Allah diisi fudde nangue o tigi watta ngol wawamo sakkanade goɗɗum wona bakawol o tigi windata ƴetta qur'ana o winda e muɗum yaaɓe ñowa ƴetta dado sikka ɗum dandaymo goɗɗum ɗum wona noon fes yoɓe faamu qur'ana on ɓe julɓe yo faamu gollitira qur'ana on Allah no daalika suratul an'am aya 1 wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu si memima si lorra memima si Allah holanɗo goto meminima lorra ala ittowo ɗum ɗon so wona kanko ko kanko fewtata Allah hunde kaari lorrilan ittanan Allah ittane sa fewtimo ko laaɓi posa inni yo ittane ande mande yo ittane lorra kan ko ɗum ɓuri ko wona waɗede kon yimɓe ɓen ko wone wadde kon no hulɓini cheikh bakanji ma sirkuji ma ƴetta cheikh enen joni ko wone wadde kono hulɓini woɓɓe ɓen ko hay ƴiye bani adama no yawde ka gabru ƴetta ƴetta waɗa ma piiji waɗa sirkuji waɗa e ɗumaji ƴetta weeɓita ɗum waɗa sirku in sikka ɗum no wawi ɗum dandude ma no wawi ɗum wadde ko faala wallahi ɗum dagota ko fes ɗum ɗon moƴƴa fes haray yimɓe watta yiile ɗum haray ko ɗum ɗon aray yo yimɓe watta yiile mum cheikh aray yimɓe watta yiile ɗiɗo haray moƴƴa fes cheikh haray ɗum ɗo no hulɓini yo bani adama ƴettoyi bani adama maynoɗo kanko kadi hara ko o maayowo ƴiyal makko ma goɗɗum e makko ma kasange makko sikka ɗum nafaymo goɗɗum yo andu o lorrike ukkoɗomo e ɗum ɗon on kadi lorrike haray jama yo terto ɗum tentini noon suddiɓe ɓen telemma ka yaadu e ɗi piiji ɗo suddiɓe no dolnori ɗum moƴƴa hiɗen andi no woodi e maɓɓe ɓe tawata hiɓe wadde ɗum hino hulɓini ha feƴƴiti yo Allah newnanɓe ɓe acca newna jokkuɓe ɓen kadi acca jokkinaɓe ko ɓe duwa jokkude kon haray nam continue e wiya jama o o watta yiile pelleti ɗum sage o yahugol moƴƴinane gaara ma moƴƴinane bakan watto ma sana ɗum yeete guru ñaari ma gurun ɗuma ma sana ɗum ya asoya ƴiya ya waɗani ɗum fof ko mbire ɓe gendure ɓe woni fenande jama kala waɗuɗo ɗum yamirɗo on wo waɗɗo wo ɓe yurnoyta ko aljanna no hulɓini ɓen ko yiite jahannama ya puisque ɓe sirkani Allah si ɓe sirkani Allah kala ko ɓe hoori boni
si ɓe tertaki boni fes aray golle maɓɓe ɗen boni ɓe yeetoɓe ɗum ɗon sabu nulaɗo Muhammad sa sallam ɓe maki hadise selluɗo mo imam hakim filli ko imam zabi no sellini o hadise ɓe maki amma innaha la tuziduka ɗin bakanji ɗi ɓeydatama illa wahanan sowona loore in bisa an ka ittu ɗum e ma nulaɗo maki ɓe inni fa innaka law mitta ma aflahata abadan sa mayide e ɗum ɗon a maletake fes ɗum ɗon ko teddugal teddugal julɓe sa mayi tawi iɗa ƴettayno ƴiyal bani adama yaha waɗa e sirku ma hiɗa yaha ndaaro ma ceede ma ƴetta jillidira e piiji waɗa e hakkude ɗate waɗa e ɗum fof ko sirku golle ma ɗen boni korka ma boni julde ma boni Allah faalaka golle ma haray o tigui wona neɗɗo aljanna fes ɗum ɗon yo yimɓe men ɓooro ɗum ɗon meyetoɗen ɗum ɗon laɓɓinanen ɓe on jarama ɓe nani yo Allah newnuɓe fama ɓe gollitira few joni ko noon cheikh ko noon kañum kadi en watta ɗin garaji ma ɗin bakanji en yowata ɗum e dande fi innugol yo dande guite bonɗe sabu kono yewtiɗen aya on noon si Allah o lanɗo goto on meminima bone ala ittowo ɗum so wona kanko Allah aya on ko ɗum janggunoɗen nane nulaɗo Muhammad sallah sallam ɓe maki hadise selluɗo kadi man Allah ga tamima tan faqad ashraka mo ƴettital kour yo wiye mum ara o sirki sahih o hadise mi selli ken rawahu imam ahmad ɗum ɗon koye watta yiile ɗum wona yo o tigui waɗu ɗum oyna ko ɗum ɗon wonata lekki bonɓe ɓen e guite bonɗe ɗen ko Allah o lanɗo go toon dandete e dandata yitere bonde dandata ko boni yo yimɓeɓe watta yiile ɗum ustaz aray ko ɗum e holluɗen ɓe on jarama fota haare hiɓe nande yo Allah waɗuɓen nani jaɓi waɗa en fof nani jaɓi haare ɗum ɗo no hulɓini ha feƴƴiti musidɓe julɓe tedduɓe si nelaɗo wi'ima a malatake wata ɗaɓɓuɗo malal haray tigui tigui on ɗum ɗo ko piiji ɗi tawata ɗaynano e mum moƴƴano penaleno e mum moƴƴano janfano e mum moƴƴano lorridirgol kadi no e mum moƴƴano jokkuɓe ɓen noon no andi jokkuɓe ɓen ñino andi fi mum hiɓe faami haray siɓe landama kadi siɓe laaɓani ɓe jokkali ɓen reeduɓe inna ɓe yiyi gila men iwtiri ɓaw ɗum ɗo men heɓa nafoore ɗum ɗon hino anda haray tigui tigui on no yurmi ha feƴƴiti yo allahu moƴƴina o jaɓana amin ya rabbi cheikh naam est ce que hiɗon gomɗina golludugol e luwaji ɗi anduɗa wona l'islam yamiri est ce que julɗo no duwa gollude ɗi luwaji ɗi wona l'islam yamiri al amalu bil qawanini l mukhalifati lil islam kufrun cheikh ɗum noon ɓulil haqqa wala nafsika gollirgol luwaji ɗi wona l'islam walliɗin ko keferu ida ajazaha si tawi julɗo dagini ɗin o gollitiriɗi o jokki ko woni e majji kon haray o woni kefere sabu Allah no dalika suratul maida aya 54 wa man lam yahkum bima anzala llahu fa ulaika humul kafirun kala ɓe ñawirali ko Allah lamɗo go toon teppini kon ɗum ko qur'ana on e deftere nulaɗo nde e deftere Allah nde mako nulaɗo on haray kala ɓe ñawitiral ɗum ɗo ɓe woni heferɓe kola posse ko ɗum dey ɗum ɗon ko ɗum nulaɗo Muhammad sa sallam maki ɓe maki nulaɗo no maki e hadise selluɗo wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzala allahu illa ja'ala allahu ba'sahum baynahum si tawi kala ɓe jaɓali ñawitirde luwa l'islam on e deftere Allah nde ɓe suɓike ko ɓe ñawitiri hara wona konko Allah o lanɗo goto on o yamiri e hoore maɓɓe kala waɗuɓe ɗum haray hande kadi ko caɗele e nambara e angal ɓuttutun Allah ukkata hakkude maɓɓe on jarama fota haray yo Allah newna en gollitirgol oɗo saria yo Allah o newna en gollitirgol oɗo saria l'islam haray ka wonɗe wo ka wonɗen ene wonirɗe wono wonirɗen haray musidɓe julɓe tedduɓe on nani ko karama ko men maki kon oɗo saria l'islam so darimo kaw fuɗɗi ha kaw hatti o ala toon ko wonde e lorra o ala toon ko wonde e soñdia
o ala ton wonde ko tampinta ɗum ɗo kosi jama on jaɓi gollitirde o ɗo ɓe ɓurta yi'ude nafoore ko woni kon e makko yo Allah on newnan en ɗum nam oustaz nam si tawi woni seytane wasi seytane so won sinima nam ko honɗum dandorta nam ko honɗum molorta seytane en julɗon nam ɓe julɓen andu ɗum ɗon ɓe gollitira ko Inchallah. nulaɗo yamiri ko Nam. ɓe gollitira ɗum seeh on jara si tawi seytane nam so won sinima nam seytane no so won sina tagaɗo nam ha landomo ene kombo taguma Allahu kombo tagi taguɗoma Allahu akbar si tawi ɗum ɗon ɗum anni kama allah no daali ka suratul fussilat nam wa imma yanzagannaka min alcheytani nazgun fastaiz billahi innahu huwa samiul alim nam si tawi seytane so won sinima besikema so won sinima ha molor allah saabu ko allah woni nanowo anduɗon nulaɗo andini en ko honno ruttirten ɗum ko honno waɗɗe on ɗum won lekki mum nam ko yawi o si tawi ɗum ɗon a miijike tun seytane falamama so won sinde ko boni a miijike wiu amantu billahi wa rusulihi Allahu ka wiɗa ɗum amantu billahi wa rusulihi gomɗini allah e nulaɓe wo jangga qul huwallahu ahadun ha ngol suura tutta ka sengo nano laawi tati to molora allah audu billahi min aseytani rajim Inchallah. sakko to fes ko ɗum ɗo woni lekki mum Jara. si tawi seytane a tawi falama ma yamirde ko boni wimi gomɗini allah e nulaɓen Allah. amantu billahi wa rasulihi on tuma wiya audu billahi min aseytani rajim bismillahi rahmani rahim jamga qul huwallahu ahadun ha ngol suura tutta sengo nano a faami aray hande kadi si o pottike fes Allahu akbar haray ko ɗum ɗo woni lekki mum on jara lekki si o tigi miijike ko boni ma falama ma waɗinde ko boni on jara ko ɗum ɗo dandortenmo on jara ko ɗum nulaɗo mamadou sah sallam yamiri aray ko yimɓe watta yiili ɗum On jarama. ko ɗum ɗon ɓe hani jokkude seeh on jarama fota on weltanama oustaz en haray tigi tigi on leer men on ɓattika ka jonneten ɓe micro on ɗo haray tigi tigi on o weltanama oustaz en on jarnama fota koko wiyete ngal ɗo bileyagal yo allah dandu en o danda e masibo mum on o dandana en kadi ɓe gureji men ɗi haray ɗum ɗo no hulɓini fota haray noon ɓay on addi lekki ki jama on yo eto jogo lekki ki adduɗon ɗo ki haray eto no woɗɗitora koko wiyete cirque eto no woɗɗitora koko wiyete bida eto no woɗɗitora koko wiyete bileyagal yallah on newnan en ɗum o famina en o arsika en gollide ko nam tayib inchallahu joni ko ɓeydeten ɗo nam si jonnen ka lande to inchallah nam jonnen numéro ji men ɗin e ɗuma on fof inchallah nam haray koyo yimɓe ɓe watta yiili nam e ko allah o lanɗo goto on ɗaɓɓirte moƴƴere on jarama inɗe allah ɗen nam e golle moƴƴe ɗen Nam. wonɗa e gollude kon Nam. ko ɗin allah ɗaɓɓirte moƴƴere on jarama ko ɗin allah o lanɗo goto on duorte nam inɗe allah ɗen allah no daali ka suratul araf nam walillahi l asmaul husna fad'uhu biha ko allah wodani inɗe moƴƴe du'oremoɗe du'orgol inɗe allah toro allah bona fes ko noon kañum kadi ɓattorgol allah e ɗoftare nde e ko wonɗa wadde ko moƴƴi ko ɗum ɗon on fof kadi haray no moƴƴi haronki No woni joni haray toujours ɗo e ɗumannade Nam. haray o waɗ jonna e numéro ji men ɗi inchallah e kañum e numéro radio on ɗo nam inchallah haray on jarama fota oustaz haray ɗo en jonnayɓe numéro radio o déjà woɓɓe noddi wernen ɓen ɗon taw nani jonne en noon numéro o inchallah Joni. nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe wonɓe on to a tanamu awa sos iwama fala fe so kuine awa xili sos i radio nan xala xeyki après inoma xili de après inchallah na inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama fota e allah subahanahu wa taala on yoɓ en ko ɓuuri moƴƴude joddi haray ko tolimoɗon e oɗo radio ko tolimoɗon e oɗo émission jentagol oɗo émission famamo gollitiramo haray ko tolimoɗon e muɗum hiɗo weltana hiɗo jarna haray numéro radio on ko 622 83 46 46
haray ko radio City FM immorde koloma haray karamo ko men Oustaz Mouhammad Lamine ɗo gili ɓeɗo duuɓi hewɗi ɓe janngude Arabie Saoudite haray tigi tigi on hiɓe waɗa nden ɗo mawdu fi ko wiyete kon cheikh haray woɓɓe senike ko tollimaɓe. Naam, assalamu aleykum warahmatullah. Assalamu aleykum warahmatullah. Assalamu aleykum. Naam, nala toon heɗon e jam ɓe gure meɗen. Naam. Naam. Wonɗo causa. Awa coupe noddi toon, coupe noddi toon. Naam. Joni. Naam, iɗon nande? Coupe noddi toon. Naam. Naam. Awa ɓe minoto ɓeɗo. Naam. Assalamu aleykum. Alhamdulillah. Naam. Naam. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Coupe noddi toon. Joni. Naam, assalamu aleykum warahmatullah. Naam. Haray ko ɗum woni ko geli ɗon haray tigi tigi on iɗo weltana iɗo jarna fota e Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon ko ɓuri moƴƴi ɗon. Naam make. Naam. Naam 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 haray ko tolimo. Naam. Naam haray on nani ko ɓeɗo maki kon haray woɓɓe go kadi senike wernemɓe haray ko tolimoɗo. Naam. Naam, assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Naam haray. Naam haray tigi tigi on. Naam naam naam. Naam meɗe nande naam. Ko no woni ko windi kon ka husnul muslim si on tigi no wawi waɗande hoore mum mo wawi waɗande hoore makko. Naam. Naam. Mo wawi waɗande goɗɗo kadi. Naam ɓe maki o mo wawi waɗande goɗɗo kadi joni jenteɓe maka naam. Naam. Naam istikhara on haray istikhara on hiɗa wawi waɗude hiɗa wawi waɗande goɗɗo kono noon wona a ƴettu waɗa ɗum julayagal. O tigi inna a yoɓaylam hunde kaari mi waɗane istikhara. Kala ko wiɗa goɗɗo a yoɓaylam mi waɗane war moƴƴa fes. Si julɗo ari inni waɗanam waɗam si tawi noon a fotte julɗo ma o ƴetti o inni man ɗo mi anni mi hokkuma ni ɗum no laaɓi ɗum ɗon ella wala ko innugol mi waɗante hunde kaari waɗugol istihara on bitiki waɗugol istihara on waɗa ɗum ɗon bitiki no ɓe makiri no haray la yajus ɗum ɗon dagotako haray ko ɗon woni ko laaɓi ko inchallah woɓɓe kadi seni ke wernenɓe. Naam. Naam, assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Naam ɓeɗo sentike taw. Naam haray. Naam. Naam, assalamu aleykum. Naam naam. Naam konde. Naam. Haray ko noon wiruɗen yimɓe men inchallah haray ɓattorgol Allah. Naam. ɗum ɗon on ella o ala julɗo ko Allah ɓattorta. Naam. On faami inchallah sabu nulaaɗo Muhammad sallam ko ɗum ɓe yamiri. Naam. ɓe maki asalullah bi kulli ismin huwa lak. Naam. Aw naam, assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ko wonɓe on to? Naam meɗen jenti on. Alhamdulillah minen e jaam. Awa jarama albarka. Naam. 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 Naam.
wani istikhara mene jilira min ko pula naam itan hara mene fala be tinni nam men ko rasamu lemo naam on gel ko Oustaz on jarama fatal barka naam jazakumullahu khairan ko innete istikhara kom naam e woɓɓe no woni innede l'istikhara no naam yaato kadama ko darana ɗum wona ɗum innete l'istikhara ko istikhara gongaji on ɓe woni essence no ɓe watta fenade ko wiyete istikhara kon kono nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamri noon koyo o tigi ƴet koya a wowlu inde ma winna allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim wa anta taqdir wa la aqdir وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ولا هون ندف هون نمجوكي دو ما مفعلا دو ما أودو أودو تقادو خير لي في ديني ومعاسي وعاقبة أمري فاقدر لي ويسر لي وإن كان سر كوني أوتي وات استخارة كنون دو إنتي استخارة هاري كودو أريكا إسنو مسلم كودو أري mi jogi façon ji ka woni ajilan wa ajilan wodi kadi façon ji ka woniri no mi yidniri ni haray ko o ɗo inete istikhara wona pigol ceede ma waɗa ɗuma ya inna ko l'istikhara ɗum wona l'istikhara noon haray ko ni yetorɗen ɓe o tigi ndiɗa waɗana hoorema goɗɗo kadi si ari inni ya waɗanmo si tawi ɗa ɗumanni yiɗa waɗanamo wowla inde makko ka in kunta ta'lamu anna hadha ma siko jombere nde ɓeɗon si ɓe jombiniri ni ɗum ɗon kañum kadi fof wowla haray no moƴƴani ɓe ni eni fof hiɗa suɓino e muɗum allah walanno goto on jaabinayi amma no jaborta no istikhara o hiɗa waɗa goɗɗum wa e nder balɗe tati allah walanno goto on hoydine ɗum no wawa wonde inchallah aray yeddinaki imma an hoyɗa ma waɗana ɗon hoyɗa ɗum ɗon fof no wawa wonde ma Allah waɗa ɓerde ma ndege mum ma Allah waɗa ɓerde ma ndege mum o suɓanima o hara ɓerde ma nden ko ɗon haray ko ɗon ka ɓerde ma nde yaari o haray ko ɗon woni sa waɗi a gayni ka ɓerde nde yaari o si yaari ka moƴƴi ɗon andu haray ko ɗum ɗon o suɓanima si yaari kadi ka boni ɗo andu kadi ko ɗum ɗon moƴƴamma andu haray ko ɗum ɗon moƴƴamma istikhara no wona koyɗol no wona hara iɗa waɗa istikhara hara yaali koyɗol hara yaada hunde hara ka ɓerde ma nde yaari wo ko noon haray ko ɗum ɗo woni ni istikhara o wodiri goɗɗum ɗum no arda e koyɗol jaabo goɗɗum ɗum no jaabo yeeso goɗɗum ɗum no arda kala ka ɓerde ma nde yaari woɓɓe ari kadi haray ko ni woniri cheikh ɗum ɗo andinɗen inchallah salamu aleykum rahmatullah salamu aleykum nam ko City FM nam ɗum ɗon moƴƴa few ɗon ɗon moƴƴa waɗatake kadi haray ko gonno ko rentagol terto fes ko ɗum ɗon ɓuuri nam haray woɓɓe go kadi ari iɗen wernude ɓe nam waaleykum salam wa rahmatullahi komɓe nam ko tolimoɗo nam on jarama albarka nam naam naam mbeɗa jaa iɗon jenta naam aleykum salam haray ok on nani oustaz haray joni hiɓe honno hiɓe jenti honno hiɓe makande oustaz joni ka wigol barki
wiɗen wigol barki makka barki madina barki waliyaɓe barki ni e ni wona du'a faami attabarruku yoɓe faamu ka attabarruku dagoto est ce que on faami barkinorgol ko si tawi o tigi no wuri woɓe nani miɗo inna barki allah mo barki rabbana o barki rabbana ka du'a mon ka dernier quoi joni ko rabbana rabbana atina fi dunia hasana est ce que on faami barkiji allah ɗin ko ɗin ɗon barki norte allah kanko tigi on faami kanko rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sa inni yo allah lanɗo goto on wallu en yo allah lanɗo goto on yeɗen aljanna barki rabbana atina fi dunia hasana ɗum ɗon ko barkiji barki kanko allah tigi kanko okkata e barki makko kinti yo okka en aduna e lahara ɗum ko ɗum won ɗum ɗon wona barkinorgol dey yoɓe faamu ko joom barki on ko ɗum si inna rabbana est ce que on faami takkaɗo rabbana on a du'orta goɗɗo inna barki kaarijo ɗum ɗon la e jus ɗon ko yoɓe faamu ɗon awa amma ka ɓe maakiɗa toragol e tororgol toragol e tororgol toragol goɗɗo no torore goɗɗo no tore goɗɗo no tore est ce que on faami goɗɗo no tore ko allah holanɗo goto on tororta si aade moƴƴono ɗon wi'amo yo torore kono si o ala ɗon a torortamo ko ɗon ɓe woni e fayida nden deftere ardu nde ɓe yewti raddu e ala e ɓeyaɗa wona defte selluɗe noon nden sella fes defte ɗen hiɗe ɗuuɗi no woodi selluɗe no woodi ɗe sella no woodi ɓe bandi ɓe wallifi no woodi ɓe annduɗa huuloɓe allah ɓe suusata wowlude ko wona no windori wallifi yoɓe sendidir defte ɗen nulaɗumam yeetinoɓe nden ñande Umar ibn al-Khattab ɓe waɗuno ɓe nodduno Abbas ɓe wi'i koya a torano men yo ndiyan ɗan ar ɓay ko a siɗɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari nulaɗo feƴƴini ɓay ko a bappa nelaɗo kono ɓe innano joni yen toror nelaɗo ɓay nelaɗo feƴƴini waɗan men sabu nelaɗo ɓe innano ko ɓe innuno ɓay ko a bappa nelaɗo ɓe innano yo nelaɗo torore joni noon si ɓe innano yo nelaɗo torore holli en jaka ɓay nulaɗo feƴƴini wona kamɓe ko wuruɗon Abbas ɗon ko on ɗon ɓe innuno yo toror ko ɓe woni e dallinorde ɗon ɓe innayi on ɗon ɗaɓɓirano awa seede no ni on ɗon ko ɓayimo wuuri kala mo wuuruɗo aade moƴƴo laaɓuɗo hiɗa innamo miɗo torima du'a julɗo no toro julɗo du'a enen en innali julɗo toretake ɓayimo wuuri kono noon kosimo ɗon karama ko ma kosiɗo wondi si ɓe ala ɗon wona ya innu wallam barki karama ko an wona ya willu innu wallam barki kaari ɗum ko sirku noon ɗum moƴƴa fes koyo ɓe jokku ko windi jokka gonga o ala ko barkinortota ɓe mawlu ɗon ɓe yaha ɓe inna ɓe koylitayi ko siɗa wuuri hiɗa wondi e o tigi hiɗa toromo baraji karama ko en siɓe ɗa almami on siɗo ɗa miɗen tori on du'a julɗo no toro du'a ɗum wona hunde si ɓe ala ɗon aynata hiɗa tori ɓe du'a wona ya molorɓe kadi ɗum ɗon no addude ella molanaɗo e khilafu molanaɗo e jama o yoɓe watta yiili kamɓe jokkuɓe ɗo kadi jama on kadi koyo faamu fiiɓe ala ɗon si a noddiɓe téléphone on yewti ka téléphone ɗon kadi no wawi wasiyiɓe ɗon haray koyo jama on faamu ko ma goɗɗum wona ko yottoto hakkude ma e on tigui ma ɗum o nde yiɗa ɗaɓɓiramo koyo taw harayimo ɗon ma no woodi ko waɗata saabu ɗum ɗon hewteyamo haray jama on koyo faamu ɗum moƴƴa kono si on tigui feƴƴini o ɗaɓɓirtake barki few jama on yo faamu ɗum o ɗaɓɓirtake barki deyi no ɗaɓɓirtake barki on jarama foto haray woɓe seni ke fayim ɓeyten ɗon du'oragol mayɓe ɓe e ɗaɓɓugol haajuji yo mayɓe hun tan ɗum haaju yo yimɓe ɓen terto ɗum defte windiɗe ɗum ɗon ko penale ɗe woni ɓayɗo ɗaɓɓirtake
ballal e huntanegol haaju ko wurɗo ɗaɓɓirte ɗen yo mayɗo ɗaɓɓire haaju ɗen ɗon naɗe gonga ɗen wanaɗe gonga on jarama fes wono e waɗirde hannde ni on jarama woɓɓe seni kare wernen ɓe nam assalamu aleykum warahmatullah nam ko wonɓe won to nam نعم التبرك الحديث المنقول عن عبد الله بن عمر قال القاضيات روي ابن عمر رضي الله عنهما واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. دونك حديث نودت سيدي دونك سؤال اذا كان ابن عمر تبرك بمنبر رسول الله هل المنبر افضل من المبروك العلماء الاولياء او كما صح من الحديث من ذلك التبرك بقبر النبي الى سيكون ناي معيشه فديك ودينا استغاثه بوتو زمان ما كو بي ودا كوبه خضراء او يابتو خيالو ممكن حديث انا سيلي دونك دي سايدو التبرك اشياء اكثر الذي دونك دي واتخذ ابراهيم مصلى لماذا مقام صلى لماذا يقول واتخذ وعليكم السلام ورحمة الله joni jenteɓe jaabo on hara tigi tigi on o ŋetotono faamiron ko etagol dow faamu selluɗo ko ɗum ɗon ɓuri handude on tigi catade e ko sella o haɓɓito ɗum ɗon wontay ko selli joni ɓen honno ɓe jaabade inchallah joni cheikh wiyen ɓeɗo yoɓe faamu ɓe sennidira hadise o hadise je ɗe no jogui catégorie si ɓe wawa mustalal hadis ɓe wowli hadise mo ɓe yiwo si ɓe sendidira tum ɓe yinay fof no selli o hadise yoɓe watta yiili on sella yoɓe ndaaru hadise Umar ibn al-Khattab ko wino hayre nden si tawino wonano allahu lanɗo goto yamirde men yomin mawle miɗo andi ko hayre a nafata a lorata on faami ɗum ɗon andi ni en hay hunde ala ko ɗaɓɓirte sona ɗon molorgol ganguna nelaɗo ma molorgol ɗa ittantamo lorra fes an faami nafata fus est ce que on faami ko jokkogol ko wi kon waɗa ko wi kon ko ɗum ɗon nafata joni ko allah lanɗo goton daali ka qur'an ɗa wattahidu min maqami ibrahima musalla ɗum ko gawlu gilan nde ɗum moƴƴinano addu tum fewnodiri e muɗum ko allah yamiri en yi en hajjoy ko allah yamiri en ye wango suudu kabano ko allah yamiri en ye memo ye mawlo ɗon kadi oustaz honno kaw wi ɗon yen jogito ɗon ka juulete wona yen juule annabi ibrahima dey foye allah wona e juulede wona e annabi ibrahima wona e juulede dey fi inde annabi ibrahima ari ɗon wona annabi ibrahima wona e ɗaɓɓirede barki dey wona e makko kadi wona e juulede dey jama yo watta yila ɓe faama ɗum hey ko en onon ko honno ko famodirten koyen accu jokken ko selli wata en jogito ko sella sikken e watta e ɗum ko selli wawata marsude nokkure nde wona wondema ko kanko wona e innede jogite ka annabi ibrahima wona annabi ibrahima wona jogite ka o darino ɗon e ka wonno ɗon merci ka o darino may suudu o ñentinte woni o ñemtinte woni merci ko allah yammirimo ko annabajo merci nulaɗo ko ɗum waɗi ko ɗon kañum kadi watte o ar o waɗi dewal allah ar o waɗi dewal allah hiɗa wiya an kadi a ar rewa allah voilà wona e ar rewa annabi ibrahima wona e ar rewa annabi ibrahima jama on no hani no mawlugol ibnu umar gangunan nelaɗo ma inna fawi ɗon jungo ɗum ɓeydata nafata gangunal gawata wadde ma gangunal ɗum nafata hawe ngowande ɗum no madina ɗon no juule ɗon darɗe ɗiɗi kono ko allah wona e torede a hewtay to sa juuri ke annabijo wona a rewmo inna walla ɓe yettoma fewtir ka suudu kaba toroɗa ko hewtuɗa sa hewti ɗon ko kanko tum wonna inde allahuma ajisi an ummati hayral jasa yo allah yoɓmo mofte ɗen ko e moƴƴere ɓurde moƴƴude ko ɗumanni kon haray koye watta yiili e leer on hewti ka accen joni e cheikh haray leer men on haray ɗo oustaz en ɗo haray ko andintinten jama on leer men on ɗo no raɓɓiɗi fo wawata débatede ɗo hiɗon on jonnay numéro ji monɗin yoɓe wakkilo ɓe nodda on ka téléphone ɓayru hiɗon mari tan détail noon ɓe moƴƴa ha ɓe faama moƴƴa haray
si ɓe wawali humpodirde e moɗon yoɓe noddam min mi wallay on humpodiron maɗum mi walla ɓe ɓe humpodira e karamokoɓe ɗimmoɓe mon goo haray bañan technologie service on ko ɗum wonani numéro ko noddoto lankon ko 664 33 06 56 et 628 08 87 07 nam oustaz haray min numéro an on nam ko 622 21 11 98 nam ma 664 41 79 13 ko ɗiɗo woni e numéro ji an ɗi haray ko min Mouhammad Lamine ibnu Abdoulaziz Badji binaɗo kaytunte ba inchallah onon Cheikh Mouhammad Julde e Baña e Labe ko enen wonno ɗo e nde ñalande moƴƴere hannde ko wonno ko sengo machine ji to haray ko Kajjatu kañum e Maymuna haray ko ɓe juuɓe men ɗo wonno e wadde no wawiren hejjiɗide yewtere nde question ji ɗin fof e lande ɗen haray yoɓe muño ha yontere hannde kadi inchallahu haray en waway ɗumannade ko 88.1 City FM koloma ɗo haray kadi buytantiɓe wawaka nodde ɓe wawaka jaabede haray tigui tigui o yoɓe muño kamɓe kadi haray tigui tigui on yoɓe andu ko e diina kan ɓe woni haray kadi ko diina kan wona e sembinede haray hiɓe weltana hiɓe jarna haray hiɗo wawi e waɗande duwa haray ko ɗum yo Allah okkore no waɗen adna e lahara amin en torki Allah haray yo Allah moƴƴin fimen adna e lahara yoɓen aljanna waɗa barke meɗen en torki Allah ɓe wonɓe gollude ka radio ɗo yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude yo Allah walanɗo goto hunto haajuji ɗin jaabina du'awuji ɗin okkore no waɗen adna e lahara en torki Allah ballal e leydi men ndi kala ko nafata leydi yo Allah okkor ɗum ko lorrata o yo Allah pottin e leydi Allah e julɓe ɓe mawɓe yo Allah danduɓe haɓude yo Allah moƴƴin fi meɗen adna e lahara yeɗa en aljanna okkora en waɗen adna e lahara semminira en dina kan yeɗa en jannatu firdaus rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi jaram fota barakallahu fikum kadi albarka maymun hare musidɓe julɓe tedduɓe ka laawol kisal ɗo kadi on weltanama on jarnama fota hare on yii émission on no feƴƴiri noon on fof moɗon yiɗo weltana yiɗon jarna haray tigui tigui on ko welo welo molanago haray oustage en ɓe buy e mabɓe ɓe windani on ga wona koto men Alpha Amadou Bari oɗo o windani on o wi on assalamu aleykum himo weltani on e koto men Bobo honno kamɓe kadi ɓe windani on e koto men Mouhamadou Diang honno ɓeɗo kadi ɓe windani on ɓe holli ɓe weltike e koto men honno Ibrahim ɓe holli ɓe weltanike on e ɓe makateɓe ɗo kañum Ndiaye honno kamɓe kadi ɓe weltanike on aray e ɓe makateɓe kañum kadi koto Abdoulaye Sow ɓe holli ɓe weltanike on e koto honno ɓe makateɓe ɗo kadi Loukman ɓeɗo kadi hiɓe jentade on kamɓe kadi équipe lawol kisal on fof kadi no weltani on ina jarni on stage aray ɓe makateɓe ɗo kadi honno ɓe makateɓe ɗo kañum kadi Bari kamɓe kadi ɓe holli ɓe weltike e ko honno haray kadi jaja men Maymuna heeɓi ga tokoradio goo winduɓe ɗo hino welti kañum kadi haray tigui tigui on honno ɓe honno kanko windi ka français kelo bon Dieu no don la paradis haray yo Allah on okko en aljanna haray kono wano ɓe makiteɓe kadi Yaya Sow kamɓe kadi ɓe holli ɓe weltanike on ɓe makiteɓe kañum kadi Ndiaye ɓe holli ɓe weltanike on e koto Mouhamadou Diang kamɓe kadi ɓe holli ɓe weltike e koto Ibrahima Soare kamɓe kadi ɓe holli ɓe weltike e koto men kañum kadi e jaja men Aïcha kamɓe kadi ɓe holli ɓe weltike e koto men kañum kadi honno Diallo kamɓe kadi ɓe holli ɓe weltike e Hasnul Basri ɓeɗo kadi ɓe windani assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ɓeɗo ko wonɓe e sage en yiɗo weltana yiɗon jarna haray tigui tigui on ɓeɗo honno hiɓe weltani on kamɓe kadi eɓe makketeɓe kañum kadi koto Ibrahima Chouari eɓe makketeɓe kadi Mamadou Balde ɓeɗo kadi hiɓe weltani on moƴƴa e ɓe makketeɓe kadi Kindi Bari ɓeɗo kadi ɓe weltanike on e Elage Mamadou haray ɓeɗo kadi weltani ko moƴƴa e koto men Boubacar ka haale gonga ɓeɗo fof no weltani on sage haray ɓe buy maɓɓe ɓe ga e wata lintude indenen fof ɓe lintanakaɓe yo muñño haray makaneɓe ɗon weltani ɓe wiyaɓe jasahumullahu anna hayran min torki Allah Allah yoɓɓe ko ɓuure moƴƴude en weltanike ɓe moƴƴa koɓe heeɗi ko en torki Allah yo Allah nafir en moƴƴina hajuji meɗen hunta hajuji maɓɓe hunta hajuji meɗen jasahumullahu anna hayran haray ko en goto si Allah jaaɓi en yontere hannde kadi inchallahu salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi jarama